ukawa na umaarufu na majina mengi na vyeo vingi, ukamkosa Yesu. Umefanya nini za ndugu yangu? Bado tu dunia itakusumbua. Na ndio maana shetani atakutumia jinsi apendavyo. Wakati mwingine utasema kwamba bwana mimi nimesoma, lakini kwa nini nalewa? Bwana mimi ni msomi, bwana nina kazi nzuri, lakini kwa nini ananipata haya? Wakati mwingine wewe mwenyewe upendi usini na wanaume watano kwa siku. Hiyo hauipendi, lakini nakwambia hiyo zamba haiwezi kaondoka. Hiyo zamba haiwezi kuondoka. Wachawi wataendelea kukusumbua, wachawi wataendelea kukutesa, lakini habari njema ni hii ya kwamba Yesu anaokoa, ya kwamba Yesu analinda. Hata kama wachawi wamekuroga, Yesu ni namba moja.